باش تما جا مرة حمية بخير وخشي يكون بخير وخشي لبن تم شادو بختور بن بورن جبرهن بس لكن تكنيكي نافرا كردستاني وبين أوروبا راسي قالك تنقسم انترنت جبر كوجاي شمي روجا هري جرانك بلا برسيليك وبروبلمين انترنت جبر راسي محاول جزء تجارها بمك ما فكر مشارك دلي جوار خازن بنابي خوي بنابي كرمندن روشن في أنفاسي أو حقد كن تماشى بين هجا بل دوست بين هجا برنامج آيو ويسر الرشا السياسي والنتوي لباقري كردستان بحمي إيش وآزار وهبون وبيين ده همي برانده ويا سياسات محضرنا جاني كوش بري داغر كلن برسيك نافوي ويوري بازار شهر نوسيا بوزا كردي لكردستان بتهاي بتشي لباقري كردستان ورول قرية ويا كي وتأثير ويا كي يا جران لسنتين دنجة كردستان إيو ميبان ما بريز مامت أمين كارداش الشخصية الفرنسية كان عبارة مشهورة سلوكي شفافي في كردستاني تركيا أمي هول بدن كو ريو ريبا في بارتي ناس بتنجيز نرين مستوين كاسرة كيش كردي دهنري كده مستدلين نقي كردي باقوري كردستان كنا هكاك ورولا وي يا مزن وباتشاب السراسي كردستاني شدة قومة كاوا أو دارو استاندين بوي آكي من دابرة كردان وتلقاندا وليل برسوكال وهن قايم بي أميرو باكستان اللي كان بيفايق المامستة محمد أمين كارداش والخيرة المامستة كلام كده إيبار مامستة إيبار باش از جبار روشن تي في وبرادر مي عناية هنان قال لك سپاس دکم ایوار باش بوا و پت تماشاوانه جای تم وی تلویزیونا و از گلک سپاس دکم تماشاوان برای قصیرا من نرنج بگو انترنت ایرانا بلکی ام گلک زلال نکن ام تخوازم گو جنهادا لبورنا خود خوازم بله کرم سپاس سپاس مامستا امي هودن وراستيجي هبوناتا هنكي يعني هيفانكي بدينن تبي بس غريك تكنيكي بدل كامل امي هودن كل جنابه تا يسود ورغن استعاده ورغن تمام ده هي مامستا بله کرم كت باش ده دستگیر مامستا مخاطب كون مرة تكي لسر بارتي ديمقراطي كردستاني بآخر وري بازا في دواري سياسية دواري جماهيرية داتا برسجيكا دوستا كردي دماغوري كردستاني وننا كي بآخر كما قام ناسانتا بارتي وبارتي ديمقراطي كردستاني كي وري بازا وي سياسة دربا منك ناس الجالك سپاس دکم جبوگ و اون دخوازن پارتیا ما اداری جوار گرین و ناس بکن جالکی ام جالک براسی جی که خوش بون گو ام خصنا میوان ایشب پارتی دموکراتی کردستان ترکی لباکر جارا یکمین به وکا یاسایی سالا سر سالا 2014 دا هاتا دمازراندن بری هنگه تزانه پارتی دموکراتی کردستان وکا هر سه پارچای دن عراق ایران و سوریه بناپینی کار دکر لی مخوز گو ام دی به حفرتا دل کردا دا درخن و دزاگون دولت دا ریک دموکراسی پیدا بکن و پارتیا خوا بلسر ناوه خوا یعنی بناوه کردستان ام خوا آوا بکن جارا یکمین لباکر بناوه پارتی دموکراتی کردستان ترکی
هاتە ئاواکردن ئەم نەها یاسایی کار و عملێ خۆ دکن ڕێخستنێ خۆ چێ دکن کۆمالێ خۆ ئۆفیسێ خۆ بە دکن ئەم نا دوێ ئاستێ دەنا باج دنگ خود به جای کردستانی بل آمده دیاربکر خوی انترنت آوانی سوکرا یعنی کست براستی پروگرام کوسا زنگی و کردار و بیویاوی يعني بس لكن انت تعمل الهمية المسكنة مخاطب اشكال سيما هيدار به ما مستممت انت جالية وما احيانا ما مستحى حاضر بجرد بتمشون الهجاء وقت اني زمان ما مستبرز محمد امين كاردار یا جنیز امناس سیاست و پارتی امناس بده و هروها پارتی ری و ریاض و پارتی جنیز بشوفين وبقارن هندري تلكي تشكين دستي بارتي تشكين كاكاو سياسة تاخذ لاتيش والري ورياض سياسي تشكين والرمضان وزاغون قانوني جهة كده وقتية كي بناء پارتی کردستان یک کار دیگه لگوی قانون که ده پارتی یعنی کاربری لگل پارتی و کردستانی دماغی کردستانی بدی لدور سال که ایاسک هفته مالی کردستان ما مستعد هست بله کرم که ما مستبقى ايه تدخل يعني راسي ام تماشانا ماشي بلا القصيرة منا مازال ام ناق سوج نجم ياج تكنيكا مع مخابن دفابي او ما عفو بكن لا تشتاقو ام جافان بكن ام بين نظمان واقادارية بدنا هفتو بله كرم الرجلات النابين يرو يعني الرجلات النابين أن درد كارستر ماسي الرجلات برنجينو بسياسة كينو دولة رج آوائي كنا ندخازن يو أم دبين برسجريك كودي بويا برسجريك كسكات بندري رجلات النابين ده أما نريد تواجه رشية نريد نواجه رجلات النابين نور رشية سبب كمان بارتيا كي بندري كردستان تركيا بارتيا كي راوي لكل قانون وزبون تركيا من هاتنا يعني تمام يلا كرد الرجلات نابين دا براسي بالساد صالة بتني بسري خو به هوالو به دوستو ودبن امر دولتنا ديدا وكا تشار بارتيا نابا دا حدود سينور هاتنا دانين بي إراداوا ل أبرج أم مذين قو 100 سالة وحتى إيرو حتى بعدس 4-5 ساله داویه بهتر گو
تمام دولت دنیای امریکا روسیا فرانسا انگلیس ایران حتی عراق سوریا ترکیه تمام داخلی روجلاتا ناوی بونا سر آخا کردا شر خودکن دخوازن گو آخا کردا جخور جنودا جارا سیمین پارو بکن لی کردجی براستی جبی گو به کسی به خودین روجلاتا ناوی دتنه بسری خونه اوانا جی که برخودین لی برخودانا واجی بکری وانای بهتر بکری هندیته هر کس کرداج خورد وکا پیا وکا عسکر وکا لشکر بکارتینه وانات برخود دیکوشتین لی مخابن کرد هیچ نکتنه به باوریه گو ند برخودته نکوشته و ند برخوده کارو عمل دکن دبر هنه دیده دکن لجبر گو ایرو ده روجلاتا نویده ده روجاوای باشور کردستانه ده دولت بیانی مقر خود دینن تزگاه خود دینن اوفیس خود چید کن تانگ و توپ و عسکر خود کشن ندره افغانا دخویات که گو نجبه خیراب کرتایا لی دویده تشته گو امجور بیجن کرد دوابه گوه بده خواه لخواه بگره و دموکراسی ناوا خواه آشیتی ناوا خواه پیک بینه لحب وره و جبو خواه اگر گو شر لازمه خبات لازمه تکلی حولدان لازم من جبو خواه بکه وقت ویا بکه لحب بکه ارتش خو بخیک هیئت خو بخیک وکا سیاست و رونق بیرو روشن بیرو اکادمیسیان کرد گل کرد لگل هف کری به دریا دموکراسی دا لگل هف کار به آشیتی درونه و هیئت خو بخیک و بهتر قدر و قیمت ادناف دولت بیانی دا چه به دولت بیانی ایدی وقت گو لی روجلاتا ناوی لحب ایگو بسر کت بی کرده نکاره روجلاتا ناوی دیسا بسکنه دا آخا کرده دا بی کرده نکاره بسکنه دیسا کرد جیر لازم جبو و گرکا کرد حساب واقع تشتابکه و جبو وینا گرکا لخوهای بار بی دا عقلانه و باستراتیجیک سیاست که استراتیجیک بمشه ما مستقبل پارتیه کی کردستانی دنده بخوری کردستانی ده لترکی پارتی کی را دنده زبور دنده اوقات اعتراف کن کارماری و گرون شود دنیادن باید ترکی دولت ترکی یعنی اعتراف پارتیه و لوری قانون سازی ترکی جمهورات و روابط خود اساسی ثابت لسر اساسا كون ابدا بارك كردستانيه يعني شيء ميجا اب قدرا كرداج خل كردستان هر شهر بارچه كردستان جي كرد تمام جدا جدا هزين هر کس کی هزا خو سر ایدئولوژی کا دیته بکارانیا لی جی کردار باور دکم درو جائیرو دا دی ایدئولوژیک نلازم مثلا پارتی دموکراتی کردستان ترکی مخوانن سر ایدئولوژیا و دجمناتیا هنا و غلطیه هنا خو برخصن کر مال سر ما فی خوی روا و خدایی خوزایی خو برخصن کریا ام دخوازن گو دریا آزادی دریا دموکراسی آشتیانه دا ما فی خوی خو بدست بخن نبچک و حسینا روجا ایردا دم وقت مجرى شر چکداری نمایا جبایگو ایدی دنیا هده جی نما قیمت هیا و هلوسته جی نما يعني کاری خو لسر بسیلا بکار بینه و تملا جی ایرا بده بسیلا ناینا آواکرین ام جبه به یه کردستان ده براستی لای وکم گوت ترکیه لباکور ده 12 حب پارتیا کرده هنا ایگو جارا یکمین وکم گوت بنابه پارتی دموکراتی کردستان یاسایی هاتا واکرین جوینا ایدی قوت هاتا استاندن و سود هاتا گرتن پارتیا سوسیالیستا کردستان جی چه بو پارتیا آزادیا کردستان هاتا واکرین پارتیا کمونیستا کردستان وکا یاسایی هاتا واکرین لی مادام کی گو ما ابره بکریا ابرج بکریا ترکیه ابره
دقازاگون خود بجیکریه دواب ام ایدی دهندر دموکراسیه دا لگورا مرجی و روشا دنیا ایرو وكا ديمقراطية أوروبا وكا ما في جو دنيا بتركارة بدولة تارد ناقطة شوبان دنا وفجر عندنا دفاع أملوه جورا واجورا أم تيك هرن لا تيك بتشنو وحاول بدن لي مخابن هجا قالك بارتي ما قالك هذي ما لسر إيديولوجية بري هشتي يدمشن أفانا جيك خطرك مظنش بيخ قالكود يا هاري جرين أفا أجر جو براستي أم تب دوزا ما في خوي نتبي و سرخوبونا خوا ستاتويا كسياسي بكيماسي هري بچوك بيجي ام بدس بخن دواب ام الهب بكن غيري بيت تجارل نل باكور البرمهايا ونل روجافا نجي للباشور نجي جيكي دي دواب نبي غركا كرد الهب بكن دندرة ديمقراطية دا الكيلك هابو ميخو بنا ملي هف ما مستا امبر انك ديو دس سالا داويه دولة تركيا بقرتين وليدان وكشتين وشر وفناكين وقارتين ديموغرافي امبر فرضا حمله يعني تنسيب النمروفانا بكار آلين انجام وياكي داويه حفية سالين حفية دستا بوري يعني ريخسنو سالين راديكال بكار يعني أبناء أنجام سياسة الدولة التركية يقولوا نظام دوباره برس برساخت بله كرنكا ما مستقبل بهوري ده بهوري ده دنكوي أنا بله دنك باشن ها دساسات بوري ده تركيا يعني قرتين وليدان وكشتين وحبس والزندان حقي كردات كريه ده حقا بيا كده بارتي والحسين الراديكال همبري في سيستم في سياسة يعني أنجام سياسة تركيا بارتي الراديكال ده كابل وكابل تجي باقي كردستان يعني ديمقراطية ده كاروبار بك قالوا دركتنا هي سنوزا راديكال ما انجام سياسة تركيا بله ابسط ساله بسط ساله قول تمام كردستان وبزيادترين جيل باكر قال لك سرهلدان كردا چبونا لهر سرهلدان رابويا وتك چيا دشنايدا كرد نوستيانا بسكنا سرهلدان كدي چكرنا لمخابن هر سرهلدان جي تك چونا هر سرهلدان جي سوك سرهلدانا وبقال لك درو دور خوبا هاتنا شان قادن هاتنا الجزا كرن هاتنا حبس كرن وحتى كوچبر بونا اوانا جيانا كردا براستي هيرو اوانا هيجي بردوام كده دو سال ام جهان ده جحفته ورده حتانا في تاسي سقي دبيجن سقيونه تمياني امر عسكري سو حب صالات بواسطه بردوام بويا حتى هزار نهصدي في تاسي سقيونه تمن بيجن امر عسكري لسر ملت كرد دوام ويا جبه كرد تجاري نكتنا جيانكا برفرا جيانكا تقول آسا إنساني دبي هردم إشكنجة بونا كوچبر بونا حبس كرنا هاتنا كوشتن قتلام جاتشي بونا لي دي أمكارن ويجي بيجن براستي دي سالة داويدا دي سالة برينا 10 سالة أمكارن بيجن بلا حكومتك نو هذا سر حكم اق بارتي سرك ايرو سرك كومار بريز اردوغان هنك رحتي جكردار اني براستي كنت حبكي رحت بو بخوهات قال لك كيفامات دهل بجارتنا دا از بخوجي وتمام نيبه كردا بلكي زياده تراري دنگ جد دانا بارتيا اق بارتي بارتيا سرا كومار ابروج
جبرگو سر کمار هنک راحتی هنک بین فراهی لولات مکر ام بنا ردنا انکار نکن ترتشش مکر د زاننگه کردی بکرن ارتقون وسیل ماردین بکر شدنم زمان کردی هات ندن آلا کردستان هات دا لقادن سرک برای سرک مسعود برزانی وقتی هاتا انقره بخالی سور هاتا پیشوازی کرن لعامت بشکل هاتا پیشوازی کرن آلا کردستان لبرگاه الأنقرة بالفرا أنقرة هاتا دا لقاندن خالية صور كردار هاتا داني أوانا تاب راسي بينا كرد رحت كرن لي مخابن بهر سال داوية چد بلكي دي ساري خطا كردا تيدا هبو أمويجي كي كارن رد نكن إنكار نكن گنهما جيته هيا لي چه قاسي گنهما تبه ملت کی فقير ملت کی نظام ملت کی بندس گو ام کارن غلطیه مظلوم بکن ام کارن جبای خوش غلطیه بکن لي دولت کا خودی 700 ساله و خودی لشکر کی گرانه خودی پارلمانه خودی محکمه خودی همه سازیه دولتنا دکاری بو و غلطیه ما وکا پیشنیاری اجمره بینه وکا شیرت آجل بکه مکاری و دی ساره قانه بکه و او دنگه گو حیا افروج مددای ام دی ساره بردوام بکن لی مخابن کتر روش که اوسا بلکی ند دسته خوده بلکی دولتا کور زور لیکریا امویجی که تخمین دکن و مها ایرو الملکه شریک حکمرانیه او جی که گلکی توجه گلکی شوانه گلکی پاشیزانه جوینا بلکی حکومت ایرو یعنی سر کماره افروج بريز طيب رجب طيب اردوغان دي سكناندن لهيجي هيفيه ما هنا جو دي بيش روجدا جار كدي ل دسخو سر كردار ببه و دريكا عاشتي ديمقراطيه دا ل كردي خودي دركبه ام كرد اب بحقا صاله جو كرد الباكر كردي باكر لقال هب دجين ولقال هاب رازين لقال هاب رادبن لقال هاب تشكو بتشكدبن ودكفنا الشر وخبر هذا تنكوشتن جبابه ام هيفي دكن ودفي هيفيه تنكو دفيش روجدا حكومه ايرو طيبتيجي رجب طيب اردوغان جار كدي جي كردارا ريفكي وريا ديمقراطية وعشيتية بروانا وكي. بله. إيرو والوك بارتي والريخستن الآليين طرفي دل باشور الروج آها كانوا كريار دولتا تركي بسركيشيا أردان جحروا آبير لسري بنمالينه أو إشكي آنها تدريجي دردر تركيا ده آليين روج آها آليين مشروع كردستان تام بلوكو ليدان وكشتري لك أردو سري ماذا نريد المجدائي والبياني فهموا؟ بجا اره دفردا ام لگورا خو ام کرد لگورا خو ام تشت هركس لي ام كرد بلاغو ام ملتكي مغدور ومظلومن وبراسي جحق حمي حقي خو ببارن تمام ما في مال ما قد غيا ام قال لك بشك الكارن دوري خو بنرن وكارن بتهمت لوا بنرن افجيكي براستي حق مي انسانيه ام نج او كما كينداريا ما افجيكي جبه مقدوريتا متي اجبر به ام كي بيجن غورا دولتا كي غورا او بيجن با اب ولا بخوي زفكيا و ولا طاطمه و دندره ویولاتی دجی کسرابونه دی دخوازن ویولاتی پارچه بکن دولت کجی درخن و
جبو بنا مرحسد دکن لما دخن ما دکوشن ما تالان دکن ما الزلامه ما دربينن بدكانه ما تشاوتنن ولاتي ما بومبا دكن ابي حقيقه خود دبينن دبي امجيكه امي وجد بيجن جار جاراجي خور دبيجن دبي مثلا حركات ايرو غوبنا بفكك تركيا دا دركتي روجبه او بخون ند ما في كرداده او بخون نشبه كردا كاردكه او جبي تشن ديندا جبي تشن نديدك جبي بايا دولتنا دربه جبي هز خدمتا دربه دك نگو جبي ملت كردك ملت هواند ملت كرد همولات ما منا ام جواحد خدك ابي اولاد بيجن ليه اب كسانا في ولاتي خيراتكن وبقاي جزراري ددنما بهترين ددنا كرداجي جوه مشروعیت که رواج خور ریک رواد بینه و ایریج دکه حتی در باسی حدود عراق و سوریه جیبو ده ایرو براستی ام کرده گو دریا دموکراسیه ده دریا لگال ده دریا آشیتیه ده دوزا مافی خود کن و خبره دکن ام جبیر نرازی نبراستی ev kar ne kare kurdati em jî vê te qebûl dikin lê nayê wetayê jî em vê jî qebûl nakin got êdî dewlet bi meha bi beha bixe meşruiyetê ji li ser çekdarekî derxe û ji derê hudûdê xwe bi 40 kilometre derbasî welatê din bibe got ew jî Kurdin û wana tahrîz dike, wana perîşan dike, wana koçber dike, wana ji ciyêwar radike, heta têne kuştin û di şûnawa da wextê Araba wextê dema sedan da kemera Araba hebû çêkir û eger ew jî rabin Araba bênin di gundê Kurda de di malê Kurda de telaferê de cî bikin em bênan nexweşin ev gereke vêyan nekin şûna got vê bikin gereke li Kurdê xwe kêmasî li Kurdê xwe xwedî derkeve li Kurdê bakur xwedî derkeve ew vê mesele ji siyasetvan û partî û hêzê Kurdê li bakur re bêje got karibe ev Kurd jî ke hewqasî tehl nebin lê mixabin îro em dinarin got li dervê li welatê din deng heye deng deng heye bun deng fam deng te deng الو جامع شرعي الله ياندا عليه يحيى عليه ودولة أفريقية ما ام تينا گشتن دن قد نهات يعني دن ام زانن من اخرين وتشتن برسكرن لي قد ما جي فهم نكرون تشد بيجن براسي لنتنا هاي ايوات
ای شهید شهید ای ربر شهید ام تبدی بونا شکر تو میری ای شهید شهید ای ربر شهید hareketteki görüntü bir internet bir anda bir tek الو dengeye dengeye. دنگها كلامك باشه ما بسترزي هم بلز جواز تاخذ بكم دستو بين مها دهان بسالة بهوري باكستاني ده بارتي وخستن وستازي كردستاني لوين الدياركري وكا هايمانيا كردستاني دار خستن وتيدا فيها هدف يجي حاضر لقوري جناب محمد امين كارداش دندري كونغري كده دندري رقمري كده تكتبو كو ام وقت اب ايمان هي ام قوتو هي صافه ام جبافري سوريا ام ودگرن تقولو ام هيزو قوتا هو بريا خسر لبافري سوريا ام ودگرن شما تلقوا كردستان سوري تلقوا بافري سوري Yoksa قلت يا اخي قلت باكري سوري انا قلت كردستان سوري بحسايتك تمشي وصل قلت ليش جابها انت وچه 25 یا بیده وقتا وطایی دنم نپیگه تا گوتی باکری سوری تا نگوتی کردستان سوری بحثایت که دیگه چی متبسد نعم أجاب غلط عن زمان غلطيك تشبيه عند بيجين رجاء باكر كردستان ياجي أمناب كردستان سوري لدوي دردات خافتنا خدا غلطي كربي بقول باشه ما مستعمل کارن ببینیم که دهندره بهتر کردن هیدا سیاست دولت ترکیه 100 سال ایو دوان 40 سال دایه دبل استقبال کردنه یک پاک آدمی دولت ترکیه انجام شرط نوبر حقیقی دولت ترکیه ده امگیان 5000 گون دیس بو 5000 گون رابو به میلیون انکوری مکوش بر نباید انجام شر چکاییه گونه پارتی
كردستاني ونشاوى ديدلر مثلا فكيفية تركيا شريوات تشاوى دينيري ام نلقى الحلوست والشر بابتشونو وسياسة بككنا ام جسريدة غلط بينن ليه مخابن ام غلط ببينن شيا ام نلقى بن شيا ام رخنا بكن شياش بلا جو او هذاك هدي بويا ناف دولتي نهذاك تركيا تانية PKK عراقي هيا PKK إيران هيا PKK سوريا هيا PKK أمريكا هيا PKK روسيا هيا يعني هر ولاد جخوادنا هذا جناح پیدا کرنا ایدی جبوب دیتنه ما وش نرخ رخنه ما نرخ رخنه ما التروانا فدنا كن أو قوات مجي ایرو گو ام کاربن واپس کنین تنه جبوب او کار خود کن او ریج خود مباح دبنن و راس دبنن دکن لی مخابن جبو کردا حیا ایرو ت دسکفتن لباکور من دینا چه نبونا بس خسارت مطیجی هاتنا کرن لی چی دبه بلا ببه ایرو گله کرد بخواه گریدانا او ملت کرد لباکور گوبا باتیا گریدان نه بلکی نبیرادا خویش بلکی نبزانی بونا خوی بلکی ولاد زانی لی مخابن ضعفیت ما پارتیا لکردستان لباکور ضعفیت مجی هنا که ماسی مجی گلک هنا و ام خواهد گلی خواه نکارم برخستیم بکن ام گلی که شیرتا نکارن گلی خواه بکن ام گلی خواه نکارم برها بکن غلطی ما ایجی اون گو ما قنج بایا خراب ما هر تشت رادستی پکه کریا ما چک رادستی پکه کریا ما گلی خواه رادستی پکه کریا ما قادو ما دا کوچ کولانو و میدان رادستی پکه کریا و ام مالا خورنشتنا و ام هبه نبه ام رخندکن لپکه ای باشا از رخندکن لپکه از شدکن هاد به ام به خود باور بپرسن جب پکه بهتر ام گناه کارن جب پکه بهتر ام سجدارن از کارن بیناش کره بیشم جبرچه جبگو ام ما هر تشت بر بوا و بردای بردستیوا و بردایا و گله مجی که دبی مادم کی گو ابقى ملت زمان هبو وقت هاد گو مليون انسان دستنا قضاء هاجبه وقت گو و گل دی انسان گو ولا پارز بون نتوی بون اکادمیک بون سیاستوار بون زانه بون راستی از نویانا بیشم ونجی بلکی تامیگی که بیشم برز از بکم و انسانا گلک آکشانده سروی آشی پکه وانا وقتی گو میزان گو اکادمیسیان کلکایا میزان گو رونق بیل کلکایا میزان گو اکادمیسیان باله میزان گو زلامه گو بنابه پروفسور تتن زانین اللي بالنا وجيرال شبكات خن ميري قوت اسحق لما بيدي ادبرد اجي براسي ادي تشكي قوان بكن نما بو درخي دي رجي دولة اجي قال لك جانا شافي خوشوار شكاند يعني تمام وقت اگو از ياجي ايو كم اگو نبكك اگو لا بارز بو اگو بس كرد بو داتا دار زاندن داتا محكمة كرن داتا بنشاف كرن داتا اشكنجة كرن يعني اب انسان شاب جدا نكرم بله ما مستأهل داريا كلا بحري كردستان يعني اوقات بهيز قوات نظام ملت هر بارتيان بالتاريخيه قبائل كيف يجعلوا زيا وهذا يعني تشتمل مساله هنا ام كارم بيجن زيادة قواتام ابو وكم قوت قال لك دولة الدنيا جي كيفش قريا وعد كرين وبازيادن يعني وكا دولتك نفرمي بو بكك راسي يعني برخي تشكفون بيجن برخي مديافر بيجن برخي اشتري بيجن قلبون بيجن برخي
عبوري داون بيجن درخي إداري داون بيجن يعني وكا دولتك نعبيني بو بهيز بو لي أثبت بيجم غلطية ماجي أبن جو هيجي أم دوي غلطية دنا كردي باكور هلا وكا مو چند إنسانه جو پارتي آوا كنا درخصنا درنشتنا چي جواتي ويدكن حقا جواتي او تشكي دي ليه هنك دي ساري هنك جو خوالات فارز بينن اكاديميك بينن زانت بينن نويسكار بينن سياسة مدار بينن ليه دقادا سياسة دا دقادا رخصتني دا قد كار وعمل كناكي خبرك كردا هاي دسته خدابا صار وگرداناكن المال اخر مش نزارو كيوا مكتبات خوي نزارو كيوانا جورا پاراتن كار دكن عمل دكن ولا مش تيغو بايلا باي خديلا بايا غمايا ليه خو كردستاني بين دمالا خدا دبي كردستان اثر بخود قازم دمالا خدا عامل سر ديوار خود مالا خدا لدخل ليه درناك بدغا هذا بردا ابجي كي قال لك براسي سياسه الباكر بيرومتكن ودبيشبري سياسه وانه باكر ده ايجو نبككرين جي ايجو ولا بارد جي ادبي وناكن دكاون تشتكن دكاش ماش وناكن ونوازن باشا تشتكي هذا بدا اوانا تب اصلا جيمانك باشا مستند لسنة سياسي تو آخری قالوا إيو نبي كم سر أصل جهاني لبا أمريكا الأوروبيان الدولة الأوروبية التي الدبي تناقشتم قصير أنا مجد دوباره بك شو بس أوروبا أمريكا مقا دوباره ناخذ مراتي ما مستقبل بس قالك احنا مخاطرين مستقبل متى جنگ نايم قوتو بارا بك كيف بستاري ما هو البلنك وجودم دهندري انترنت ده بكن وباخبن بله ما مقول اوروبا نافي باكا امريكا نافي باكا دهندري ليستيا هرولي دايه ونوقت تلقى كردي باكوري كردستان قالوا ونشما نابن يعني بديل يعني نابن شوني فان ونوزع كردي لسر اصلا جهاني ون نادن دار ونكار كاري وقت في كده ابغى شيء لازم يجبر دني وين بكر pek nizam tiştego mifam kir yani Avrupa belki PKK el-cina de lista terörizme de beji le gelek ciyaji le gelek bajarı Avrupa jik xo peşandane xo azad dikin kari xo am dikin u dmeşin yani qatta jatına le çid be bela be devlete Avrupa devlete dünyaya bere sala çıkırna حتى إيروجي ويدكن براستي هجا جبيجو ستاتوية كسياسي هري بتشوك بيجي كردارة چه بكن نكت نويروشه وبينا ناكن حيان هاجي نخوستنا بس بينا دكن أم جبين رازينا بين خوشن وقت جو بين الرجلاتا نافيدا كردستانا رجاباي باشوردا لسروي آخي بخوازن وی آخر جا کدی پارو بکن وی ملتی بر خود بدنا کشتن و دنیا قد دنگ جنای ابیک یادی تره لترکیه اورو پارلمان کرداتنا تنا دارزاندن پارل بندیوانا جوانا تنا ستاندن حبس دکن غی جواجی کی جا کرده گو بکردی باخوه ایرو فیش دکن وانا رادستي قرق وانا حبس هذا الدنيا خويات كي قول الدنيا هر كسكي برجونديه خويا انا اخوات بالك كل جيج بي برجونديه خو دستي خو بدنها
بله ما مسائل تركي دما شرعي فكك ببهانه فكك كردان قرنك يعني إيرو دكي أندام يانجي نمزر يانجي كسي حلمتين كرد جهة بدقل قلبون بارتي كردستاني بارتي ديمقراطي كردستاني تركيا ونجاو اللي هذا بيدلرن هذا بيجي وقتا تركي بيجي كو آيا بارك جتاكك ونجاو السياسة هذا بيدلرن ونجفرا وك هفالبندك استراتيجي بينه يعني منتني وقت بارتي تركي بينه جاو هذا بارتيا كسياسية لقورا وكا هاد بارتيا إيرو وكا أك بارتي وكا مابا وكا جابا وكا بارتي ديمقراطي كردستان تركيا وكا با بارتيا أي بارتي دوا بارتي سي أو جي بزاغون بريا زاغون في دولتي هاتيا باكرين و د زاغون دولتي دا جي قرتيا إيرو وقت دم هاد جو هشته و شش پارلمان خستنا پارلمان سوری ترکی ایرو پنجی شش پارلمان و های دیساره پارلمان ترکیه دا ایرو هدف زلام هدف بخوا پارلمان ترکیه وقت دوراویته وکیل سروک پارلمانه مجلسه او جارا لسر ماسا سروک رودنه و مجلسه بريفد به يعني ليه درخي ديرا دولة وما بجوارد بيجي وين كردن وين بولوجينا يعني وين دخوازن جو كردية بار لبا بكن وكردية بارشة بكن halbuki تشكي وصاد دلي باخر كادا جيتونا ام بيجي زانن جو هدف نه پارتیا ترکیه کردایا هدف بخود بشه دبی از پارتیا که ترکیه ما و حقه به هیا یعنی نه پارتیا که ترکیه خویا پارتیا که ترکیه او دبیجه نه دبیجه هم بيجي که دی ساره راحت ناکن و انا بله دبيجين كل دادورا بينس سكردين فيدي لدادورا بينس سكردين وان بكردي نظام تجي انا اشارات وتجي هكذا هيا فاضيه في تركيا وان ما جاء كردي الويدا فرد الهدف الدرن وقت فاضيه كردي فاضيه تركيا نگو او شخوا بله اگو کردی زانه پرن لی ایرو هدف بخوشی ندسته کرداده یا ام بیشکرت بیجن ام جواره جید بیجن هدف گرانی هدف او دسته چپ ترکاده دسته ترکاده ترک لسر حاکمن ایرو بنگاه هدف کرده دنگ داره پا هدف کردن ايجو وانا دشينا انقره دي برلمانه دي مجلس كردن لا بتركي ناخذن امزانن بتركي ناخذن جخوا نجو برلمان تاني او دبيجن بارتيا تركانه يعني بله بله باش ما قلت ابايا دما وانا تيجي بالجواب كلين ابايا يعني كردات تاني ابايا كرد ديش كردستان الو ها دوباره كيف بخير اخو ما قلت ما دما تركي اندامي هلا في دقيقه ودخي عديده اما ارمانجا الدوله التركيه هدف اليات خنا حبسين يا ارمانجا دولتي شي ارمانجا دولت هدف دبي امن بارتيا كردانا ل باصرار ترك تنسر وانا دبيون بارتيا كردانا ودخوازي في ولاتي دا خطا جراوي كردستان كي چكن پارچه بكن او هر ويج بابچيا ابجبيگو وانا بر ودروي وادا دسر واجي تمام کردا سوجدار بکن وقت جوار لازم بو سیاستوان کردا رونقبیر کردا تیجی اگو نهاده پلینا جی بگرن و بخنا حبسه اب بنا دخوازن یعنی ایرو دخوازن گو قاد
denge Kurda dernekeve û qet ne rojeve mafê Kurda ne rojeve ji ber vê digirin yani yoksa wextê ku bixwazin karin icazetê nedin wana nexne namzet ji ber ku herne parlemanê lê diçîne parlemanê pey ku çîne parlemanê de wana êdî bi riya Kurda tevahî digirin yani di îro li Kurdistana Bakur gelek kesê got belkî sûcdar bin ne sûcdar bin lê dewleta Tirkiye îcazet daye wa rê daye wa bûna endam û bûna serokê şaredariyê welat lê bê mehkeme û bê darizandin bi tayîna ewrakirin însan şûna da tayin kirin evana Kurdê got neha depelîne jî xemgîn dike bi rastî ji vê çi ji vê ku wî deng da belkî hîna deng daye wa lê ji îrada dengê wî re hirmet nayê girtin evana digirin wa fezlekar rast dikin bazbedê wa distênin belê baş çima bîtin Kurdan Kurdistanê dengê xwe de kerdi yani îro daha insan karşısında çeviriye û qada Kurdan bin Kurdistanê lêtir li rastları Kurdên li Bakur dengê xwe de kerdi partiya Erdogan ama çi süsete geliyor kesî dîtine be alternatifa vî gelî ew gelek xwe Kurd dizane xwe gundî Kurdî dizane xwe esnafê Kurd dizane babûkarê xwe Kurd dizane û Kurda ew ji dêla got ji xwe re difikire ji dêla got ez bitime partiyeke Tirka yekî Tirk ez ê bitime yekî got ji ba min ji welatê min diçe qena bi Kurdî de axive ez karim Kurdî fehm dike ez karim deriyeyî xîrojke û dengê xwe didêwîna lê ji ber çi dengê xwe dî bela got kesî dî nîna xen ji HDP îro di Kurdistana Bakur da mafê hilbijartinê got bikeve hilbijartinê nestandiya ji ber çi nastenê nikare çima nikare îro di zagonê dewleta Tirkiye de divabê yek partiyek Partî Demokratîk Kurdistanê Tirkiye em bixwazin bikevine hilbijartina dewletê hilbijartina parlemanê ya jî hilbijartina serok şaredariya divabê mi heştê û du wilayet li Tirkiye hene divabê çil û yek wilayet bi rêxistin kiribê yani mi ofîsa çil û yek wilayetî ava kiribê ji wê jî têne têrî nake divabê mi ji her wilayetke jî ji sistiya yek navçe bi rêxistin kiribê meqerê xwe tê de vekiribê ew jî têrî nake lazim e got min di kongra xwe mezin berê bi salkê bi şeş meha li Enqera li dar xistibê evana jî hesab bike çend ofîs dikin çend meqer dikin çend însan dikin evana bi hezara însan lazim bi 10,000 însan lazimin û bi milyon dolara jî bi rastî eborî lazim e heta ku pedeke bighe wê qada ku bi serê xwe bikeve hilbijartinê صار الحشد صار ظهوري عسكري لتركيا جابوا وعسكر هذا يحكم بانيه وبدا كمان ايبرين وتاسو شيدا سياستك جران سياستك براستي ملتي كرده سياستك يعني زوردار بو سياستك شوفن بو اللي يجي كردان فشي بتنسارك وفصائل داويه تدريب الارض هات هناك وقت زمان كان نفس بروسيس اشتي بريه بروسيس اشتي لبر كردان وباك كردان وتركيا بريه دو او بروسيس اشتي كدريما جباي يعني پزگیرێکا کورد چارەسەریya پزگیرێکا کورد باوەڕ dikim te hatî vê
خالمانه مگو عسكر حكمدار كان يقدرون يشيل سرسات بوهوليدا روشك خراب هاتري كردان شركي خريج لدي كردا پیدابو پشتی وجه اردوغان سیاست خود بهر لهمزی كردا تجي آل زمان يعني فرصة آشكي آلو ألغان داية سر ماسي لكده ما يأبرسة آشكي ام تدمج دست با خافتنه نابا خافتنا خورم افجي قوت مقو اقتدار يعني حكومتها بريز رجب طيب اردوغان هنك رحت يعني ابرحت براس حكمة عسكري دبو وفشتي وزحمة دبو ليه فينا دومكر قال لك جايش بيت شارع سريع فزقريكا كل هنك حمدان هاتنا كرن لأوسلو هاتنا كرن لتركيا هاتنا كرن لدولما بخشا هاتنا كرن لحمكيوا ماسا دوخ كده تكشو دنتي شمتي يعني بسام أبوكو سياسة عسكرية للوطن الكردستاني سياسة كاسيميلاسيون كومبليت يعني ما مستند مقو دعافتنا خود بردون تلقشت قطب تلفزيون دا خافتنا خودم مقو رجب طيب اردوغان وقت هات سر حكم قال لك حاتي وبين فرايج كردار اني دفردا اجبي چارە سەرییا پزگرێکە کورجی gelek حەولدان kirin yani li Oslo kirin li Dolma Baxçıya kirin li Türkiye kirin bi qadîn re danûstandin hatine kirin însan heyetişiyan ne qandîlê heyetişiyan ne debera şan ne başûr şan ne dera ji ber got pizgirêka Kurd çareser bike lê mixabin têkçû tê bêje sedemê têkçûnê çi ya wextê hate bêje sedemê têkçûnê Tayyip Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan jî dibêje sedemê têkçûnê got masa qulibandin hadeplî bûn Kurd bûn dibir de mana em ne dua civata din em zeh nizanin lê tiştê got em jê fam dikin gunhê Kurda di qulibandina masê de belkî jê Recep Tayyip Erdoğan bêhtir bû em vê jî dizanin lê dîsa ji weke gom got ez dibêjim Recep Tayyip Erdoğan hikimranika hakimika yani em karin bêjin di rewşa sultanekî de ye îro li Bakur di Tirkiyeyê de lê karîbû va xeletiyê got Kurda kirin û masa eger wa quliband be karîbû li vêna gelekî li mexdûriyeta me bineritan da li berkî jî em karin vê bêjin ku di siyasetê de em biqayî wê dewletê nezanin nehînin dikarîbû xweş bibêne û vê masê ji nû de rake ser piya û eger hingê aciz bûn û nerakirin lê ji hingê pê de îro jî dikarê rake eger bixwaze ev rojî Erdoğan hikûmeta Erdoğan birêz Recep Tayyip serokkomar dikare careke dî vê masê li ser her çarnigadêne û ne bi HDP tenê ra bi temamê rêzê Kurda إيو أو سلطان جنابي بناب ديك سلطان أردوغان اقتدار لسر كردائي أولا تشتكي بداية دولة تركيا لجلك خنهن دبيجي كوغافا دولة تركيا دكابت أنقاسيين أونومي روشنبيلي سياسي شيخوي ناخوي ببارتية تركيا ندار كارا سر بكر تسگیری که ناخوی تسگیری که فردی تسگیری که مافی مروف تسگیری که
دانستاندنê bi partiyên nikare çareser bike demekî şerekî li derê sînûrê xwe li daxilê ew jî yekşer şerê dikil jî Kurda ye. ام جی وید بیجن ام بیجن تبی از خال سر به بابت ما افد گوت اب حکومت ایرو بخوازی دکاره دناب خود دناب کرده خود به کرده خوره لوری به کرده خود قانه بکه به کرده خود چاره سریه پیدا بکه دموکراسی آشتیه تخینا ولات نحو جای گول سینور الحدود ندید بخی قطبو الو ام دبه بيدنا يعني مقو اب حكومة دكاري ايرو نبك بهذا بيرا ببكا كيرا بكردة هاي باكرة بسازية كرة برسنة كردارة ببارتية كردارة دكاري وار رونة و زاغونة نوجي دكاري وابشيوري وچيبكي بهافرا او کارن آشتی و دموکراسی که نوشی که بی هذا بی بحثك كجي اگر جو حقاسي هذا بي نريا وهذا بي الا صدي صد بفك كيف جريد اماشي وسابزا شو اماشي وسا تاري بكل ليه دمج هذا بيجي بقرداش فك كيجي كردستان لباكور 6 مليون كرد يا اميشن 10 مليون بوارا بهذا بيرا ودنگ ده دمشقا قرم ناخوا بكردية ديرا بس 20 مليون كردية ديرا ببارتية ديرا دانستاندنه بكا بوارا رونا ماسيدينا لسرفي مسألة شيروفا بكا شيرته مقوهدار بكا المجي بحسا مجي بخاقا على اخوا ولا بكردية خوارا الهورا وقتي بيا بكي نحو جايقو هر لسینور آخه لسینور کردستان باشور خه لسینور سنر روجابا در باس بکه هر عفرین هر نظام چیه گرک به احتیاجی بینا که او احتیاجی به دولت اروپی و امریکی جنینا اگر گو اف دولت براستی سرخوبونا ولات خوا آزادیا ولات خوا و دخوازه استاندارتا جیانا ولات خوا بلند بکه دوی گو بکرد ناو خواه لحف بکه باش قد تچاره ایتونا ایرو اشکران بیجن ام بید زانن گو کرد لبا کرد ده ترکیه دا کرد جی ترکا دقتا بهترین او کرد کماسی 40 مليون هيا اما ببرا 30 مليون به نفوسها تركيا 40 مليون تدا عربنا چركزنا پوماقنا ارمني هنا خريستياني هنا يعني عربنا هنا وهنا ابانا توقت نفوسها تركا كردا در خير وعلى بابك نفوسها تركا بخوا نامن 15 مليون نامه آنها تدریجه که دربازی سیورین دیده به دربازی باشور ده به دربازی باکر ده جمعه کار پرسدگی خوی نفخوی کار سر بکه نکار پرسدگی خوی لگل کردان لگل مافی گروبان لگل پارتی کار سر بکه پرسدگی خوی دربازی سیور کار سر بکه چه اکته بی یعنی چه پکه که اف نامه آنها تدریجه گل وندکارن لگل سرکردهی ترکیه با آوای وشکره وکری شهدو رایشن از وید بیشم وقتی گو اب حکومت لکرد ناب خودی درکوی او وانا جی بخی قعالا خوا و وانا رابرونه وانا هاش بکه دموکراسی و آشتیا ناب خو وانا لهواتنا ناب خو وانا پیک بینه براسی پیدوی پینی نگول حدود آخی آجوید بیشم یعنی لی خویاد که گو وقتی گو وینا ناکه و هذا بكش خرد خي بار وش خرد خي مخالفات ودرخي درجي لحدود 40 كيلومتر لحدود دخي وبرب اخا كرداده دچه والويدري
مقر آباد که دیوار آلید که عسکر بچید که هاد بده ایدی کرده و کمجی که دپونجنه و دکه گو امجی دفکرن گو ام ایدی نقابه ما ویجی که مسافت دور دکبیه اگر بینانه که کاره بینه که یعنی دبیجه حکومت ترکیه نجن هادش برده دبیجه که از حدود از ولات خود پارێزم ژبەی گۆ حیانات گۆ باشوور دە پەکەکە هەیە ئولوێ خۆ بجی دکە خۆ بچەک دکە خۆ نان دکە و خۆ بهێز دکە و تێ لە قەرەقۆڵێ من دخێ و تێ ئینسانێ من دخێ تێ باژارێن بۆمبە دکێ ئەس بێنە ئەڤێ ڕاست نابێنم بەێ يعني قاموا مثلا كل روسيا هي كل اوروبا معناه الدوله تركيا قرر البسيلي امبيجن اگر ابراس بيجي اگر جو بكك خوا الباشور ياجي لسوري ياجي د ايران دا لوا بارتي دي خبري كوبيت كيف الحدود تل تركا دخي لدولتات دخي ناخوا دولتات ترك ايرو د حدود خو سوري و عراق دا بيجا دیوار لیکریه دیوار 3 متر بلند د دیوار خطا نه یک جی او یک یادی ترجی هر سره 100 متر قربك دانية وعسكري السرة درخي دير نقبا سوري وتركيا بومبانا يعني وقت قوبك هذا بر حدود دكاري بكوجي دكاري نهلي ب ولاتي ما مستجبوش اردوغان دولتها تلك بسياسته دنشاندن يعني ايرو در بعضی باشوری کردستان دبه و در روجاوای کردستان دبه دهانه یا پککه دلو اول دولت که راست لدیجی پککه yani her güçlükler yaptığını. Yani gerçekten dişi PKK'ya yoksa bas bileyim. Na yani am bena nikarim bejin am براستی بشیرو و از nikarim بکم لی از بید بیجم اگر ما بست ji Türkiye حدود خو بپارێزێ وەکەم گوت دikare neçe axa Kurdê Sûrî dikare ne derbasî axa başûr nebe hududê wî dîwar kiriye di dîwar hevre lêne bakiriye û heta em bêjin şewq elektrîk dîrike elektrîka danîne û lampa xistîne ben ji jî her sere metrî min gotiya عسكري نوبتشي هنا وقت بكك سوري يا جي عراقي يا جيراني هذا حدود بلا نهله نا تدري كردو كمشي فهم دكن جو مثلا نا مثلا بكك ثانيه اها بعد ما مستقيم يرو هريما كرداغي هريما عفرين داغر كريه عرب خستنا شورى كردان ده لو در دولة تركيا تجاوز حقوق الإنسان ما في مروفان لعفرين ولروجاوي كردستان بنتي دولة الناتوية دولة تركيا دولة الناتو خدي زامون وسازينه بايا ونشوال بمسألة دولة تركيا إيه وهاتي نكو مدى شرعي بك لهاتي كردا قرب كردا تنادك عفرين لهارما كردا غيرما عفرين والويدري اسيميلاسيون كجرافي ام كاندن عادت بجي وجد بجلسه سياسه اردوغان فرمو از اگر گو ما بستو ارمانج ترکیه گو آزادی و دموکراسی آشتیا ناف سوری به خودیه سوری یعنی خودیه آخا سوری دولتا حکمران هیا أبيك يا ديجي دبيجو دولة حكمراني سوري عبس الساد ديمقراط فاشيست كجربة أو جي ممكنة ناخوا أجرجو حكومة تركيا كردي خو حزدك وجي غالبند يا جي هم ولاتية كردي خو حزدك دخوازه واج بن ظلم وزورا عربها درخي
صدام درخه عراق درخه هنگه مالایی آبا بلا هر برای آشتی حال بکه برای دموکراسی بینه برای استاندارتا جیانا و خلقا بجی بینه و برای وانا خوشبین بکه جیواده بجی بکه و عدالت و حقوق انسانی خدای پیک بینه اما جرا صلاة عبد لبناك خویات که اتکز بگم وقت روزنامه دندر سوریه ده دما فرانسه در بازی آقا سوریه بو بخور کتاب آنی پرتوک آنی پارلمان آنی سیستم آنی ری حسن آنی شهرداری و بلدیت آنی خوندن آنی نویسگر آنی لدما دولت ترکیه در بازی نام آقا عفرین بویه بخور جهر آنی کشتن آنی لیدان آنی حبس آنی زندانی آنی گوهردن دموگرافی آنی یعنی ترکیه به صورتی و چاوا بکار به بیش که از دولت کم خودی زالون و سازین روبانه خودین یعنی ریخستن و سازین ریزو تشتاق خود گره از اندام کم دندری ناکدا ون وقت ریخستن اگر کردستانی مونتا جیدن رنگلو ام بهیزن yani ام بهیزن به لگورا گو ام بهیزن مانا ام نچونا آفرین نچونا کردستان روجاوا لگورا گو ام دم سوشال مدیا دا مدیا جواکی داد بیزن لگورا گو ام رادیو داد بیزن لگورا گو هنک انسان دچنو تند بیزن و لگورا گو هنک درو دور دوستات بیزن لشکر ترک سوریه دا حتی زیتون عفرین تالان کرن ام بینات زانن جبوه لی ناودکن جنابی وشی گود بله اودکن دخوا لی نبقى وطا خود تنی دکن اود بیشن ام هف بندیه هف گریه ناتونا و ام گردایه به اوروپانا و ام دولت که اوروپینا ام مدنینا لدنیا مدنی دام جید کن ام خوا وی حقیش خورد بینه و دبی اب فقیره کرد اب فقیره داره ها نکار نبمه خوا بوی شکلی ها ناخواد بی چه دمینه گو اوروپی و ناتو و امریکا جویر وقت بیدنگ دمینن او بهتر حرت بن بهتر قوت خودت بینن ای فقیره کرد اگر گو کاری بونا دفش بری واز المزورات درکتا جخوا ندکانه بی حالی آخوا بی اراده ندبو چار پارچه ایرو وی محقق ابا 100 ساله گرک لجیکی گها بونا استاتوه که خوی نتوی خودی آخ لی ابانا جبو چی پیک نای یعنی د ساله در باسبوی دا د وقت لوزانه دا د وقت قصر شیرین دا قی عرب و ترکا کردستان پار بکر دولت امپریال و امریکا روسیا انگلترا فرانسا و پار بکر واحد دانی ایروشی هیجا ویکن اوروپی لی ام بیشین روجبا ایرو دا ام لیخو خوش دکن ام به دوست کرده زیده بونا نوکه در باس 20 ساله 5 سال بریا او دشمنه کرده لواز بونا ام بینا پچکی خواه کیف خوشی دنه خواه لی مخابن خویاد که گو کردستان پرم پاچه دبه گل هولر تقاندن چید به گل ککوک تقاندن چید به گل رانیا چید به گل سلیمانی چید به گل عفرین چید به گل قامشلوک چید به یعنی ده هر جیه کرده دولات کرده تا ام با کرد مجه قری عشق خرابیا همک آگر جید باری آگر تانگ و توپ و دجمنه هر کسی تیده دخبتن یعنی ون وقت پارتیا که روا رسمی ونهاتنا قیدرن دندر ترکیه ده لسر دی سیاست ترکیه روشاوای کردستان لسر اساسونا دبی لسر ده تیوار چهته انگلیدای ترکیه و عرب ایرو دکمن مال کردان ون وقت پارتیا که کردستانی دوی داره ون رولا وقلو رولا که پوزیتیو ام دخوازن رولا که ارینی جواب بیسن ده نامبر به مسئله ده
زيارة وهنا قال أكثرين ونعمين إيش عمال وندكين وان وناقين رولا وان بيت أربعين أشياء. يعني ام دخوازن رولكا اريني بليزن ام دخوازن جو ام كردكي لكودربه ام خيراوي هر دخوازن سركفتناي دخوازن لا نا يعني بنا لفدر علوزيما قالكن علوزيما قالكن دركي دا بكاكايا دركي دا دولتها دركي دا عشان يعني إنسان خير نخوازنا درخي ديرا يعني أدفردا برجي وجايبن يعني بارتي كاكو فدكتا أزال خو بيجم أبا 6 سالة هاتيا دامزدن لمقابن هيش نكال مقرفك نقارة دولات مقرف وفك جبارة بشجري لازمة بشجريا فراتنينا مادي تنينا بشجريا مدعي هيا بشجريا عبوري هيا بشجريا اشترى بيجم دبلوماسي هيا بشجريا لوبي هيا بشجريا دنياي هيا ايرو دنيا بحبرة تكلية خدانينا اف دولته جو ايرو كردستان بن خدمت بن امري واده هر 4 دولت بخوجي بدنيا را تكلية خدانينا ككو تكلية خوي لشكري داينا اي عبوري داينا اي دبلوماسي داينا اي سياسي داينا يعني اي تجاري داينا افانا تبا بحبرة دندره حفظ كار وخبات خادكن ام هجا ام هايا مجويتنا دبرده ايدي شي جانجوا دولتا يعني مثلا اما بيشن باكور دخوازه جو بي دولت روسيا دبي قالوا جو از اري باكور بكم بخمه دولت وين كوجي خديني اطوام هي نبليا هي سياسات كمي جو از جدنيا رشكره بكم نديارا اما بايا لسوري حقا انسان تينا كشتين بكك شردك بس انا دا شردك اشترى بيجم انا كسا دناب مسئله ده ليه کس لی خودی در ناکبه ایگو عسکر دشینه و سلاح دشینه امریکا مقر خو آوا که اوجی نجبه آزادیا کرداد که اوجی چونکه بهوری ناده مگوش بیمده که اوجی د پیشبری ایران داد پیشبری عربستان داد پیشبری روسیا داد دخوازه گو خلوه دره بجیب که خب حزب که امولو فهمت کن ایدی دبردا کسی گو لما خودی در کبتنا وقتی گو خلاص نکه وقتی امریکا بخوازه گو کردستان باکه که دفعه ها که منو تراب هبرانا کلی عسکری هنا عبوری هنا تجاری هنا دبلوماسی هنا باشه گو از کردستان کردر آوابو و معاری کر گلوه الکوب هنه خواه فکه او جویا فکره او جویا فکره ما مست والسياسات باشور كردستان كوادبينن تيكل داري هاي النبرة ولا جبو دانو استانه جبو آرامي جبو آشتي إلو فكك الويدري إنك آسنجيان تجيني سازي ورخصتنو يعني زاغونا باشوري كردستان تيكل داري النبرة باشور ده كوان باشور براستی قال لك أنا ما أفدارن جو باشور شيرو بكن جبرجو قال باشور بصالة بچل صالة لچيا لسنجرة لولات بيانية محكومة وشنو هاتن دبرف وباران وشراب وحرية دا تبني إدارة وسنجرة دا خدمتك زيادة كرنج هانا في آسته إيرو أم وانا شيروفا بكن بلكي أم تيك بچن ليه وكا كردكي از هیوی دکم گو باشور بخواسته و بخوازه دکاره از نظام بلکه نو سابه لی دکاره آشتیه که دموکراسی دناو کرده دا پیک بینه حیان ها ناخو اب فرزند ندیا و جبو لی جبو چنا بینه بلاگو اوجی هی ستاتوای گلکی ندیاره
ئەوا 3 ساڵی خۆسەر ئیدارەیەکەوی هەیە پەرلەمانەکەوی هەیە لێ هێژە خۆ و عێراقێ وەکە فەدەرەسیۆنژی بهەورە هێژە نەل هەفکرینە پەترۆلێ هەژەر دبرن مافێ پێشمەرگا نادن بچێ نایەنەستان نادنەوانە ئیرادا و پێشمەرگە و ینی گەلک ئالوزیەواشی ناهەبدە هەیە دوێ سافی نەبوونە لێ هەبوونە بۆی پرۆسێسا ئاشتیە دەڕۆژەلاتە ناویندا تێکداریان وایە لە هەردوو پەرچێن باکوور و باشوور تێکداریان ئستراتیژیش بۆ کوردستانی گەل و هەنیان شتێکی استراتیژیان نا تێکیلێ باشوورتە گۆ تێکیلێ مە و باشوور لەسەر براتی و هەڤالتیە دۆستاییە بەری پێنجی ساڵیە یانی دووەختێ گۆشۆرەشە باشوور di salê hefteyê şêstî de dest pê dikir tê bîra min hefteyî heftê tê bîra min got bakurî gelekî heka Kurdê Sûrî jî vî şiklî gelekî piştgiriya başûr kirin pêşmerge xwedî dikirin pêşmerge derman dikirin pere didane hevdi alîkerî ev îcabetê ser me bû yanî mecburiyeta me ye me dikir ji vê ew dostaya me hê hingê berdewama em îro hebûna başûr statuya başûr divabê em gelekî lê xwedî derkevin biparêzin gotêk neçê eger îro çi qasî kêrî min nêêjî destê nel piştan bêjî lê wextê gol min biqewmê bikevme astengiyê ez karim got xwe bavêjme wî wê dirê ew derstarike ji bo Kurda ji bo vê yekê ew dergereke xera nebe têk neçe gereke bêhtir azad û serfîraz bibe ji vê vê em daetin ji vê vê em zile bikin lê ti têkiliyê me siyasî û stratejîk me ava nekir بەرە ئارام باشووری کوردستانی یعنی ئیران دەبینن پەکێکی هەنا پەکێکی باووری کوردستانی مەزم بوویە شەڕی حکوومەتە کوردستانی دەکە شەڕی پێشمەرگان دەکە مەدیشی ئاڵاوێ نوێ دشەنگاڵێدا گەل لەبەرەدا هاتە خویاکردن گەل و نامەیاتە ji بۆی پەکێکی و هەبوونا پەکێکی باشوور دەچیە dizane divir de bi ti şeklî marî bikare bi ti cura bifikire wextê got başûr dewleteke serbixwe bûna û dewleteke bihêz bûna û tim minneta wê ji dewletê der û dorê wê nebûna aya jî ew jî dewleteke bigêdayî bi NATO vebûna ya jî têkiliyê wî û dinyayê Ewropa bi hev re hebûna bijdil û dewleteke serbixwe bûna divir de mafê min jî mafê te jî mafê PKK jî hebû got li Kurdistana başûr weka başûriya bifikirê weka başûriya têk hewldan bike û karî bû ji wê derê şerê xwe jî li derê sînor bike lê mixabin Kurdistana îro Kurdistaneke hêja cugel gel zaroyê ne ciwana zaroya hêja tê negiştiya hêja xwe negirtiya hêja dijminê pirin Arab dijminin Fars dijminin Türk dijminin Aştî Şabî Daeş Daşî welhasil bijmêre naqedin ha wextê got başûr dîtî halî debe mafê PKK tune got wê derê de şer li darxê û duê derê de muxalefeta wê hikûmetê bike û heta duê derê de êrîşa bêne Tirkiyeş lê mixabin belê من گوت با من چند سالن شرع جهداری لدارکت 1000 گوند وندابون ویران بون
25 باجار لباكوری کوردستان شوتین و قربون بالمليون كرد كوشبلي روجافای ترکیه بون نه دولت ترکیه کاری بو پکک تلبکه و نجی پکک کاری بو گندکیش گند کوردستان رزگار بکه گلو اف هشمندیات نابرا حرب الاستقبالان اما وی چاوا پروسس آشتی پورا بیده نرین وی استراتیجی درباره وی اکیده چه PKK ticari nexwestiye got bajarkî azad bike? Ticari ev nexwestiye li Bakur got welatî cîkî azad bike? Ew her xwestiye got xwe di nav xelkê de fere bike û birêxistin bike û emir bimeşêne hikim bike lê nexwestiye got bajarekî gundekî azad bike. Eger bikirana ez vê berînha ne îrovê lê berînha bi 10 salan min digot eger PKK bixwasta karî û 10 cara Kurdistanê avakê li Bakur. Ya bu wê astê. Wextê hat got hikûmet di meqerê xwe de di ofîsê xwe de asêman û nizanin hikûmet nikarî bide keve sûkê asker nikarî bide keve çarşiyê nikarî bû navbeta xwe derve bike cereyî da û qeza tê Tirka di hundirê emniyetê de dihatin firotin. Tehatin qezetecî ji sûka Diyarbekirê ji çarşiya Diyarbekirê xistina kamyonê xistina dolmîşê birina çiyayê Sason ji ware konferans dan PKK yanî giha bû vê qamê û karî bû 6 cara Kurdistanê li Bakur avakê nekir. Îro jî nake lê nayê wê wetayê jî got ew ê got îro hate pelîna û heta parlamentin jî ew bûle dikirin na naxir. هشمندیه سیاسی هشمندیه کردی کردستانی باکوری کردستانی ده هشمندیه ویا سیاسی ده هی کو شروجا باکوری کردستانی به دولت که فدرال لگل ترکان یعنی تنه ون مکنداشی دخوازن و پاریزی یعنی ولاتی ناسمه ولاتی ون دخوازن Em partiye mesela ez Parti Demokratîk Kurdistan'a Tirkî bibêjim ez partiye dîtirê li ser navê wa fikr û romanê wa cudana bername û destûrê wa hena rêxistniyana ji cudana lê li ser navê xwe ez karim vê bêjim got em Parti Demokratîk Kurdistan wextê min serî de jî got wextê me xwe damaziran ne li ser dijminatiya ti hêz û partiya nê Tirkan nê Kurda me ne ser wê dijminatiyê xwe birêxistin kir û me ne li ser ti îdeolojiyê jî ne îdeolojiya oldarî ne îdeolojiya sosyalîstî ne îdeolojiya komünîstî ne îdeolojiya Ewropî demokrasiya Ewropî me li ser ew heqê xwe yî xwezayî û netewî rewa xwe birêxistin kir. Em hê jî eger gotibê em ti îdeolojiya qebûl nakin ji ber ku îdeolojî hemû biyanîne û ji dijminê Kurdî ne. Têne jêmatî jî ne îdeolojî tu ji min re bêje tu xwedî îdeolojiya îdeolojîke netewî me. Ha dibir de êdî dibir de ji ber ku ez karibim hinek tişta bi dest bixim ji ber xwe û milletê xwe partiya xwe gelê xwe ez ji statûyeke herî biçûk re jî hazirim û ji serxwebûnê re jî kumê xwe tavêjim. باشه ما مثلا در پیشروش مهین بیده بجارتن پیشوه دیگه دیسا اکاپی به حوجه داری کردانه دیسا احمد داود اوغلو و سردانا کردستان کریه به حوجه داری ملت کرد و ورنجاره کدن لشقاین کردی لجیای کردان باشر کردستان بگرن و دیسا براتیا بلان براتیا دوست و حفلتیا کرد و تفهم مخواه تمام بجارتن خلاص داوي دبي ديزاجي حكس جرس البحث وجد بيجن بان روجين بيدا بجارتن هي بلان و شنو نريد الوجه نفهمه ازليه
ام ده هلبجارتنه در باسوی ده سالا 2018 دا وقت باکو پارلمان هلبجارتنا پارلمان چه بو ام پارتیا کردستانی وکا پاک پسکا حق پارو امو ایدی ایگونا هادا پلی بو حمل ام لقال هب جبيان ما قو ام شبك ام نكار بكمنا هالبجارتني بسريخو ما قو انا خو ام بنامزته سر بخوا بكمنا هالبجارتني لمخابن ام وحق بار جاب جدا كتن سدم شد بين زانم ام جاب كتن وقت قوم جاب كتن مجي بيشني اركاني مقو اگر قو ام كارن حق بار قانا بكن ام سر بخوا ام داما دين اگر ام نكاربن وحق بار قانا بكن حق بار جيكي بمينه ام تنه بسر خوا ام جيكي را او جيكي انداما دين سر بخوا ام جيكي انداما سر بخوا دين هذا بالدري هاي هدا بالدري هاي وقت ام هنا با قال خو قال ما اعتراف مناكي ام بينا نكن يقام شبكن مقو ام بيبكن ام هذا بو هدا بارا تكلي هذا ما بارا تكلي داني نبو بيرقو بو سالا دي 2019 هلبجارتنا هرمي چبو يا شهرداريا جار كدي ما افجاب رقوت دي سامنكر ما افقوت دي مقو از جبي برجوانديه خو ويا بارتيا خو ويا قلي خو جبو ابك منا خدمتا قلي خو و پیشیا خو پارتیا خو وکن کی جان پارتیا گود کوه البجارتنه من گفت پارت او بل قل من رون الدريه مختلفه تفاقك هذا قلنا امي بسخده مقوم دين ناخذنا انا تشكو تيري ناكن حق بالوي هدا بالوي وش كيف سري خوم ناكن امرابون ما تشكر هذا بيل دريه مخص وينا زانبن خلق زانه وش زانبن جمع ببيزن لداريا مخص قوتن ورن ام لقال هذا بمره ونجي كيتك اتفاقي بكن ام بكمله البجارتنا هرمي اگر نه هذا بنا اق بارتي لداريا مخص تامي بيركن جابل دريا مخستامي بير اتفاقي ده امي رونن بازار خوك ليه حق بارتي نكر وجابش نكر هذا فكر ما بير رنشت ما الهفكر وام كتنا البجارتنا ليه مش هذا بليار افقوت بلكي ابانا نيقوت الهرجي ليه جبيقو برا دنيا بي بزان بي مش هذا بليار اقو بنا پارتی دموکراتی کردستان بوره هفکاریا هلبجارتنه دکم نتفاقا استراتژیک و نتویه جبرگو از پارتی دموکراتی کردستان خودی ریبازم مشکره گود مگو ریبازا برزانیه محبتاش کره گود و از آلا کردستانی تحبینم برنامام هیا دستورام هیا از نتویما وما في دولة بوينجي جي كردارة از حبينا از جبيبه از نبها بليكون في تخميني بكن كنا مناكن لتبيتي بحثانا تبيتي كونغري كن هم قون داوا كونغري تبي بكن كرم بكن سو يك آداره آدارا 2019 هذا هلبجارتنا شهردارية مقول يك نيساني يعني روج شوندا ماسه دينن لسر خاله وبرنسيب والكو برنسيبه نتوي وسياسة استراتيجيك أما مناقشة بك أجبر أنا ليه هيجا أو نبويا بس مالسار هلبجارتنا هرمي كد وإيرو ما شاردارية كا نافچايا دياربكر إيرو دسته پرده كا تادية ما أو وچند اندام مجلس اندام انجمانا والي وتروك جگيره تروك چند بيولوجي دست خستنا إيرو عمد وير روشيتنا
و ما سروك هذا وجماعته اني دي بارتيا بادكا تادا بركي وديت ما بن صورت اعلى كردستان ده بصورت ويناي سروك ملا مصطفى برزاني ده صورت سروك واك داكشاندنو ما بلاكر الدنيا ام ابن ايروجي ام هذا با نينن ام بادكا تادا بل ما مثلا من يقول رولا ويا دينامو رولا ويا هي لبحث كردستان إيرو صاربوك يعني خمسارية كتينا برا باشوري كردستاني وتركيا هروها روشا كردين روشا كردستاني شي روشا كالوزع قالوا ونحاول نعمل كو رولا كبيزن كو كردو تركا جبو بروسيسا ستسالا وي بروسيسا آشكي بنابرا ملتي كردو ملتي تركدا وكتشاوا فرنسيا وألمانا الهفدو كن تشكي شاري وان أمجي يعني كردو تركي الهفدو كن جبولي رجلات نابين الشر وكشتنو اللي داني خلاص شو بقولوا روشا تركا وباشور نايرو ساقويا وقت رفرندوما در باسبوی سرخوبونا رفرندوما سرخوبونه گولدار کرد اون زانه گو حکومتا ترکیه قیامت را کرد یعنی گوت امر کوستاندیا و بمنا شوريا و سر خداي شادك و نحد ويا ون ويا بكن اما داري ابراهيم خليل بكن ناش نذاب مرن جوار روج خوا نكرده باشور تنه كرده تركيا جي كرده باكور جي كي غورايد دانا به حكومته حمك جمدين وساربون او جمداندن هيجا بردوامه لي واروجه داوي خويا دكه گوجار كدي حکومتا ترکیه دخوازه گو تکلیه خو باش بکه ام ند پیش بری تکلیه نقبا کرد و ترکای باشی بونه دنا اجا زخوا ام دخوازن گو تکلیه ما و ترکا خوش بن گو تکلیه ما خوش بن و دموکراسی جی که پیک وره و آشیتی آواب به و بلکی هنگه ام چطور دکاربن با آبرنکی آزاد خو پیشاندانا مشا جوینا نیویسا بکن بکیماتی انبوه جبا ما ام پارتی دموکراتی کردستان ترکی ام دجمناتی آنها تقواتا ما و تنیتا ما و دجمناتی آوه دولتی تنه جبر چی؟ جبر به ناقص أوجي تجمع كامل به قال لك ملاكي روال أخا كردستاني أو شر مادك أو مقردك أو تنهدك أو نادك أو يعني المند تركي بفكره كوك بستك ديوكي شوي فان كارستريا ما تزاني آزاديش كيرا لازمة دناف خلقات دناف هزاد دناف دولتارا جيه قلصر لازمة دموکراسی شکیره لازمه جیه قصر لازمه عدالت شکیره لازمه جیه فقیر لازمه ام دویر روشه دنا جوابه ام یعنی وقتی گوچابه خوفت کن تنه تکنینه دنیا که مزن هیا لدوراما ام لکرده سوری بنر لاخا سوری لاخا رجاوا بنرن بکی ده هیا و چه دکن کردگهانه کی جا قامی ام زادون گو سرخوابون دو مافی میا هذا موضوع داوي جدًا كيشيا كردي برزجريا كردي لشار كرجين كردستاني لإيران وتركيا وسوريا وعراق دست سال ورده دست سال بيدا لينا واجد شار سركنا برزجريا كردستاني رشية حتى دبر خدا حتى باري خدا يانسا قبول ويا درماني مية ام بهيفينا ام جخوا ام بسات صالة بهيفية ديجن ل يعني اب حكومتا او كه بچكي ماده كردا خوشت كه گشت كه اب
اقتداران نوی ئەمریکا بایدن هاتیە بەری گۆوەرێژی هەنێک دەمەجێری هەبوون هەنێک گۆتاری هەبوون بڕاستی ئەم خستنە پەی هێویەکێ گۆ ئەمریکا هەرچی قاسی ئیرۆ مەقەرێ خۆ دکشێنە بلا بکشێنێ ئەم هێوی دکن گۆ ئەمریکا هێدی دنیاە و داگرێ کودا پچکی وێ وانە بتە بزێنێ وێ وانە باقل بکێ وێ ژی کودارە نەرمەیکێ ستاتویەکێ بکماسی ئەمورە دەفکن گۆ ستاتویەک لێ ڕۆژاوای کوردستانێ وێ دەرکەت ڕۆژەوێ ئەڤژیکێ وەکە بێچیل و حەیانها ستاتویا فەدەراسیۆنا فەدەرا دەولەتە باشوور ئەم پچکی ماخۆشکردن و پچکی کێفخۆشکردن و بقەوەتکردن ئەم وێ ئەڤژیکێ ببێ قەوەتا ددووە بێتفاق باکوڕی ئەم vê hêviye dikin ji Amerîka û ji va dewletê got neweka 500 salê berê difikirin piçkî dî daha Kurdkî mazlûm milletkî mazlûm hêdî tespît kirina em diketine wê hêviye got wê salê werê de baştir bibe mesela Kurdî û li Tirkiye jî wê hêdî ez bawer dikim got wê başûrtir bibe eger got li Tirkiye îro di rojeva vê dewletê de hikûmetê de zagoneke nû çêkirina zagoneke nû heye ku rast be eger got weke dibêjin bi temamê kes û kesayet û rêxistina re rûnê û ware hev bişêwrin û zagoneke nû çêke belkî di vir de Kurd piçkî rihet bibin bi Kurda jî eger bişêwrin. Lê li başûr em li Rojavayê başûrê Kurdistanê yanî li Kurdê Sûrî li wê axê de em hêvîne got statûyeka xwe bi dest bixin. باشه مامۆستا ئەم سپاسیات دەکەن و ئەم جارێکردن لێ بۆی شتێک دخوازن تەماشەوانی خۆشی سپاس لەسەر وان خاڵێن و تەڕوونایی کردن تەبەسەر ڕامەتا ئەمە گەلێک دامە ئەم سپاسیات دەکەن بارە تەبیین خێر خۆشی Hacı gelek spas dikim ji Rewşan TV û rêvebirê wê re û ji endamê wê re û ji temaşavanê wê tevara gelek spas dikim lê bera careke dî dubare dikim temaşavan me bibûrin got teknîk zora me bir îro çav. بله تماشاوان نجات راستی محودا و بکردن هنر که هیوانه کی جا آخفتن و بودن مامستر برز محمد امین برداشت بکن و آخفتن وی دوشانه بدوش یعنی و عددوی ناس کرد و هزا تبگر کردی بخوری کردستانی بیچا آسیده سرچه زمینی کار و خباقی خود بچه و مرجین زود احمد يعني دربات ودك هو امشي بيبياوي كو دنجين ديمقراط دنجين ليبرال بقري كردستاني بارتي بقري كردستاني تركيا هو بارتين ديشي بقاربن بدن دنجي كردان لو داي دربازي برلماني بدن دربازي بقاربن بإقتدار دنجين كردا وربگرن وببن هزو هزدار بيجاوي جارة كردن كوشار تجاري نابنا برا كردو كردان ده ولا برا كردو ملتين جبت كل دولة كان قطب ملتين أمزراري بين حضر بند لباكوري كردستاني ودام بسو تو ديكشو بسو بينج باجار نزل باكوري كردستاني هو مليون كرد كوش بربون لروجابي تيكي أبالي يعني أنجام شري جهدائية دنابرا هزي مكان دولاتي كده يعني كردان زرار كلمة زرار كلمة وأنا إيدوجي لروجابي كردستاني هريما عفريني لندر شرط مرج الزحمة يعني عملوا المعذبين آخر روجابي كردستاني في داخل كرنج عالية دولتنا تركيا مشاتين وليبجي بينهم كده كروجين باش الكردابن جارة كدن للداوية مصفاتي أمامسة
محمد أمين كارداش لكن سلوكي گشتی یه پارتی دموکراتی کردستانی ترکیه لسر روناهی کرنا والفرس و خالان مامست محمد أمين كارداش میوانی نبو و گردانی زمان برای تماشاوان دیجا بالفيرنجي ام جيهان تويا بروجرام برنامج لسر اكثر روشن تي في ليبورين تكدن جبت وكاله تصوير كلمه تكنيكي اذا كتديروا اللي ما بعيدا تاخذ بس الحشكاف قريب وهن خطر الناس بكد بها هذا حرب من دنا بخير بشيء هذا